دەم باش تەماشەوانên هێژە bi xelekekê re dibin navnîşana hesekê û pend. Ji ber ku mêvanê min ji Hesekê ye, Peşîr Selman bavê Kesra ye. Bavê Kesra rast ji Hesekê ye lê penaberê, koçberê li Kanada rûniştiye wek me û wek em bêjin mixabin piraya millet. û aniha li cem me ez li Almanya me neho nîvê şeveyê li cem me. Ew li Kanadayê yek û nîvê piştî Nîroyê li cem wî mixabin koçberî ne tenê dûrbûna gava û kîlometrayê xuyayê koçberî jî çêbûye ana û penaberî dem saet jî em dûrî hevin. Rêz û silav bavê Kisra. رێز و سلاویش بۆ تەژی و سپاسیاتە دکرد و سپاسیاوێ قەناتە دکرد براستی و gelekî kêfa min ji bê qenatê têj bergo dûrî medarê siyasetê tiştê meyî kevin tiştê meyî bab û kala belkî ev nifşê nû ê emrê wan 20 salî hetanî 30 salî 40 salî jî belkî negihiştêne yanî jê belkî jê fêm jî nakin xweşik lê mero bicî bîne baş yanî gelekî baş e spasiyat te dikim. Mala te ava gotibû mêvanê min jî tiştî gelkî baş û em zanin ev gava ev xerekana gelkî nebalkêşin rast ji ber got tiştî zihanê pend û em çi bikin ji penda lê girîng e dewletê pêşketî jî ji xwe li cem wan jî ev pend gelkî girîng ez karim em dest bi penda bikin dîsa ji vê pirtûkê pendên Kurdî em ê dest bi pendê xwe bikin. Bavê Kisra Kurd dibêjin baran ji ewrê reş tê û kar ji dilê xweş tê. Baran ji ewrê reş tê. Tim rehmetiyê bavê em carna jê digola û sabî digo bayê rojhilatê yanî bayê şerqî derê qusûrê me heb gotinê erebî jî nav gotinê bide. Bayê reş bayê baranê rast. La digo bayê şerqî yanî digo wexta got bayê şerqî tê ew nîşana baranê ye û temametî yanî bayê ewrê reş jî nîşana baranê ye eva hanê di cê xwedê rast hûlû ye. Belê û kar ji dilê xweş tê. Îja dibe kar jî dibe ya tu mihtacî wê yê ya tu aşiqê wê yê. Binêr ya tu mihtacî karî tu mihtacî pirayê yan jî tu aşiqê vî îşê hanî tu aşiqê vî karê hanê yê. Yani Ereb dibêjin ya aşiqa ya mihtaca. Îja em ji her du ciya jî de em mihtacî wêne jî û em aşiqê wêne jî yanî. Yani çi mesela diravî be çi mesela welat parêziyê be yani ji her du aliya de wê bê şûra vekirin yanî. Ez wa dibînim ja tu çawa dibînî nizanim. Durist e û rast e ji xwe ew bayê şerqî bayê reş e. Rast bayê reş bayê baranê ye ev jî durist e te rast gotiye. Ya din dîsa Kurd dibêjin bi gepekê don dixwe û bi gepekê sûn dixwe. Bi gepekê don dixwe û bi gepekê jî sûn dixwe. Ev kesek got bêolin kesek got bêfikirin bêmebdein yani tu wî dişînî ba kê li ser sifra kê be wê xwarina wî bixwe jî wê ber wî jî wê sûn dixwin. Wê ber wî jî de wê sûn dixwin kar ew ji wan re dibêjin telaqreş. Ji ev gotina telaqreş te pê bihîstî nizanim. Belê. Filan keso tê bêqey telaqreşê la li ser sifra filan kes duhnê wî dixwe goştê wî dixwe xwarina wî dixwe û ber wî jî de sûn dixwe yani telaq reş. Yani wê ne cê mizdaxiyê be ne cê behweriyê be yanî. Karin bên kurtêlxurê jî Kurtêlxwe ev nefs çi telaqreş wayê. Kurtêlxwe baş e dîsa Kurd dibêjin bi destekî dide û bi destekî distîne. bi destekî dide û bi destekî distîne. Tu zanî pê mero kari bêna bi di renga şilove bike yanî. Berî naka mişter got wek insanê ku bi destê xwe bide û bi nigê xwe bigerilî.
يعني وك انا كمثلا كتابك بديمه ودستيدن تجمع بستيني يعني وقت شيلكا جو وقت بزنا جو شير بدو شيء ونجي خال صات ليخين برجينه يعني تخير قوي وتنفعت قوي وتنب يعني دستيدن دستين شوره ودبي وقت شيركا شيرداي باشي نيجي خولي داي ليه داي بلي يا اما ام دبي بزن بري با لتحتيخة ويتشجيبي اف بندك وك برسكي يعني با لتحتيخ ويتشجيبي يعني تحت يعني تحت يعني شبابي وش تأثيره ويبايا هاني والبي تحت هاني بي يعني وقت قريبين يجي لسر زلامه يجي زلامه قنج وباش مرخاص او يجي تشقوتن جير بي نخماوي يعني ويتشبب يعني تشتكنا يعني با التحتيخينه تحت خرته انسانه وانسان يجي خرته انسانه قد يبهور او جي وقتا قوتن جير بي قوتن يا بيبيزن قوتني نخش او جي جار دويتي خبي قوهي ويدقوهي در ويدرخين يعني تتأثيرها وين نا تني يعني با وقتا والتحتيخينه بلكي حبك توز دركها بيجي بلي راستي دمك امكارن بدوا تابيجن يك جي تحت بخود تحت عشكي امي بين وك مروفي جو وك مروفي سرطي خرت تشي جنب تشي ميربه تشي برسجريك اشكنجه بسربي يعني كاري بهناوي فري كاري درباسك في هاوي امكارن برنقك دنجي بيجن بخوا تحت كفري مزنه كفري قلكي مزن جي بين تحت امكارن بيجن تحت جي هست بيرتن احساس بيرتن يعني بلكي بمروفي وقت تحتي يعني تتشجر بيجي وكهذ وقت قوت تفبقي كرن بقيقو آفات شمو وقولا مشلناك ويتفكاوه مشل بلكي ام كاربن بفي هاوي جي بيجن بدرنقاين وانا جارنا جي دبيجم كرمان سريوان وقت تحتي او جي هي عشق يعني عشكي او بخون نولوي ها او بخون نولوي بس جهما ابنا بدو مدة كتي يعني الكردي بس يقول تنا نواي نولوي يجي ابقوتنا هاني وقت عيا خلكي مني اشيتي قلت بكيف هوانش حلاويرتيلو يعني بركي نولو بيجي بس هما ابنا بلو بدو ما خستنن انه سري كردي يابس يعني سري مروبي كرد حشكي بعد كسرى ديسا كرد بيجن باري من نبسة تجي خرجكا خو دافيجة سر يعني تكاري بقلك رنقات بيقوتنا ابا قوت تكاري شوبه بكي يعني مشاكل باب نبسي ولاية النري وهنك دريه ويخينن ولاية تجي نزابي تشاوكل يعني مشكلة زاروكي ويجي او جي تبسرده يعني حالي من بسي من وقت عيا زلامي يقو اقرب مالاوي كتبوا قندي هاتبون بي قوي اقري هاني بمرينن يكي راشي تشوكي خو بكاتشي خو برتان دي دبي تشوكي خو سربي اقريته از ببريجن لا ما اقرب مالام كتي وتشوكي خو سربي اقري هان تي ببريجي يعني حالي من بسي من ويا سرجي كل جي وكي دجي افتيم سرمرودي راست شخوا خرجك تماشاوان ناس خرجك او خرجكا قداوت نسر بشتا تشي هسباي تشي كرايج بو غرادي خود خستيني بفي رنگي وقت يكا بندك كردي دنجي هي غوزلام تشو خازوقي غوجناوي دوزا كلو كلدان عليه ذكر يعني حالي من بس يمني جا تجي بسردهاتي شخوا او جي بيجي وك انا بندامه قود باري من بس تجي خرجكا خو دافيج وجوا حمواره باشێ باێ کەسراش خۆ خەلەکامە بداوی بوو ئەس گەلێکی کێف خۆش بووم و خەلک چخواسی کن بن باشش بۆ پێشەڕۆژێژی تەماشەوان لێ کار بن گوداری بکن گوتنە کتەی داوی هەی تژمەر بێژە چ بۆم خەلەکێ بداوی بکن خاطر بخوازن راست بلكي برينا كاجي مشتر ابغوتن قوت يعني دوستكي منها كان الشامه ببرنامج هو قال لك براسي قال لك خش وباشي اللي خسكا ما موسى علي راسن كان بعربي وان دنيجيسين اللي بلاقه او بكردي دقرينه بخينه وبكردي بيج يعني ويقول لك وي باش بي
ومقاربا حتى جوا بيجي مقاربا زمان كي باقشتر يعني هون عربي نخنا يمجي جو قردو ما ايما بقى بده صال بيتر اجولات ازدكت من جو انجليزي تخناف جو انجليزي بيش شيدرتر جو عربي يا اخي قلت شخصيته عنصريته اب عنصريه هانيك ما اقولوا سلاف وريز جير جفير راشامي او بخراز دبيجي اجي قال لك جاران كومنتا از هولدان اخذكم جو از او بعربي نفسين از بكردي بيجي جو بروجرام كرديه لبابي كسرا اجي نما زانم ببم چند كس يعني انا في كاري قال لك كارات ناوردكم ازو ميواني خوب هبرد اخذن دنافر السر فيسبوكي زنديفتكم اجبوك هايوان جي هبه قفايه ام دخلك دنه اجا جارنات فيسبوك جمرت بيجن سلاف شترج ميواني تر سلاف الميواني خوبك اجي جوارد بيجن زدنگ دگرنز بين فرموك هون بدوي خويام بنيسان خو سلاف الميواناكن از وردگرینم دفردجی به کردی يعني باش جارنا از ناوی خو ميواني خوش بيرناك ما بقى ادجرناجي از خوش بيرادكم باني طرج ورجي ريزو سلاف وجبابي كسرى جفر راح حسكي ورا كندا جوجا انا ليه ريزو سلاف جبابي كسراري وجورجي قالي تماشاوانا ريزو سلاف جور السيرفي تماشا كرني وشباب حموها ما خوش صافي